VPP lani ka Voice of the People Party rengkat pat yamli jong ka Maulai constituency ka Taipa Bright Star Well Marpanyang kila lej ban ujor prasas ki bo pulit ki pakham halo nama ka jingle don bo USP ka East Kazil district Rutiraj Ravi halo ka jing Shong Shathan jong ka Kongbin Dasim hakmat jong ka additional secretariat halo ka mat panyaki ban pentrei no mato ku surok penanong po dan Sunapur Henry kane ke jingle jung SP ke East Kazil district lalong ke pendrem jur ha upabun palang namar loong ki katu katni bo umde ban supen kendria ne bandra sa hospital na ka benta ban le check up ya kal kong bindas Henry kide ban walam ya ki doktor hakate ke jaka bat susu loong upa Bright Star Well Marbanyang bakajingwan jong ki ha kasiteng senyar rengkat ke jingka dur kmat jong ki pulit rengkat ki atiar kalau pensubas new ba ya kadon ke aka halendet pat kane ke jingja kalong hakapratrik joliu arjar besar Baca tu si kalau ke ba ya ban pendrem mau dari tang nak kalian kajungi dari nak kalian untuk babun hi ya ban pendrem makam dari ban long kum tu bat dari tak kata dari tu si lu la ong hi ba nak kalian kajunga kan sim khiai kan ni ban ra sejrong banyak keren bat keyboard ba jerong te mentak si haji sha ila kami nanti banyak kendu ya madam DGP kong ai nong orang dari MRB Imdon sini dan sebuah Delhi tinggal kendu empat ya IGP MK Singh te nak kalian kejongi kum ka parti ru ina lodge ka protes persya ya ni SP ko bayalam mi kibri kejongi hatu si ba nak kalian kejongi nak kalian basai ba kali mendon ka take action habis dibuat ni pulit USP nak kalian kejongi yang departmental inquiry kadiban initiate persya ya USP te nak kalian kejongi YGP pula ông và hỏi wala da umdon kabur nomor ba kasong hamo hai DGP te on the lawan mai kemudian sa take up ikan issue mamli tak kata dari kabastrat ka ba jing itu ujung kolong ba wat nak kalian jong DGP ru yang ila tip ya kan ya mat ngit scam mo ba nak kalian jong ki bahya kin sim ya ka sinjam ka ba pha man ajing sneng ya ki kum ki pulit makin num le kum ki kam nani sipan ya kaji keren kejongi ru waktu IG ru kubur kata mo dan re nak kalian kejongu ong hi ba ni ru hap ni su hi mo kendan be hi hilang yong hang no ru tega blame kejongi ru kam dei ru ya ka police department ki barakoi marsudon sibun ki officers ki ba tebet mat ki ba biang re kum kajing le kajong tu SP tu snipan kedai ki ba ya ban perenjur mau nak kalian kejongi pada ngi scam nak kalian ki babun ki palang ru ngila risk ru ya kani ko ka issue ba kata kalong habidi bat ki begitu ki pulit no aman lah badan ki dulu ki agitation ni bet ba ki pulit ki wan ban tap ya kedur khamat ke jongki tinggal risk ya kani ka issue ru khamat jong IGP pada kalian ke jong MK Singh IGP ula om ba bun sim ya ni nya keren ru bagi DGP mo marni nak kalian ke jong ngim ngimla ban semutu nomor boleh bagi wan banyadi bagi pai mo dari kacing perkre bagi lakum bagi night operation counter insurgency nama kadang nak kalian ngejung IGP orang session kiai ini ru banyak keren bagi DGP ngai scam nang dei sekat mo minumi issue ya katu ka bapenda argio ban wan hagi agitation peaceful demonstration ban ka edo khaman nata ban ra ban king ki atiar ki ban penmai ki pai ba mo ye kani kam ka mo situation ba kum bangi ongno le si ta de ka counter insurgency operation ni kani ta ni stu mo